Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, επισημαίνοντας ότι η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα αποτελεί σαφή ένδειξη πως η μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων οδηγείται σε αποδόμηση. Όπως υπογράμμισε, το διεθνές δίκαιο παρακάμπτεται ολοένα και συχνότερα από ισχυρές δυνάμεις χωρίς την απαραίτητη εντολή των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που κατά την εκτίμησή του αλλοιώνει επικίνδυνα τις ισορροπίες. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Πρατισλάβα, ο Ρόμπερτ Φίτσο μίλησε με ξεκάθαρα λόγια για ανοιχτή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι μεγάλες και ισχυρές χώρες κάνουν πλέον χρήση στρατιωτικής βίας χωρίς νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ. Veľmoci si dnes robia doslova čo chcú. Úplne vymazali existenciu medzinárodného práva a nevyhnutnosť jeho dodržiavania. OSN je bohužiaľ na kolenách a Bezpečnostná rada OSN bez reformy a dôsledného posilnenia jej právomocí je úplne bezzubá. V malej krajine ako je Slovensko nezmôžeme nič. Len neveriacky pozeráme, ako americké elitné vojenské jednotky unesú prezidenta suverénnej krajiny Venezuely. A ako Spojené štáty oznámia, že budú celú 30 miliónovú Venezuelu riadiť. Jedno však musím americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi uznať. A svoje rozhodnutie neodôvodňoval falošne potrebou šíriť demokraciu či chrániť ľudské práva, ako by to povedala Bidenová administratíva alebo ktorýkoľvek predchádzajúci americký prezident. Hovoril otvorene o kontrole nad venezuelskou ropou a vstupe amerických spoločností do venezuelského ropného priemyslu.